Assalamu alaikum, hurmatly mekkendeşler, hurmatly yutkörçüler. Bugün biz Sokuluk mal bazarındayız. 21 noyabr 2021 yıl. Muzolar jağa keldik. Muzolar kancha ekan? Assalamu alaikum. Qandaysiz? 15'ten erkekler. 15'ten erkek. Bul alındı bular. 15'ten ketdi. Qancha aylıklar muzolar? Bir aydın narjak koyacağı. Bir aydın. Erkege 3 öten ha? Alın turuna 3'ü. 15 mingden 45 mingge ketdi. Bu kolga үйрөнгөн го дейм. Şorvada жеңиз. Жакшы. Байкуштар. Апасын тааныбайт да булар. Süttü kim berse oşal apası deyт. Жакшы. Satıldı da уже, başka yok sizde. Kant öte özeyim dersi. Так. Selam, jaş süt emdi muzolar tartıp koyacağız. Assalamu alaikum. Kanca bayka bu? Ha? 13. Urgaç ha? Kança aylık bu? 2 cumalık ha? 13 yarım deydi. Жақсы. Daha kiçineleri kakta var eken. Kiçine muzolar. Bazar alamı. Kanca ne bu? 15 mi? Sütten çıkıp kalgan mı deyim var abi? 15 mulda 15 mi? Erkek urgaçı? Eki ötek. Urgaçılar. Ekimiz ölü de koyamız. Tak. Muzolar çoğayıp ketkeni. Жаңа туылған тарта издеп жүр. Hoppa, verdi belgi istirat ko. Belgi abi? Kança? 37 ming. Dostlar bular. Qımbat desеңіздер бұл чистый мясной бағытындағы баягы качок буқалардан. Еркек ургачы? Ургачы. Бельгийский порода. 37 мing. Қанша айлық бұл? 2,5 айлық. Бұл качок болуп жатат бұл. Залға баргандай ол. Онда алган бучок. 37 ming. Qanchaga beresiz buni? 35 ga beresiz ha? Bu qara asmiyeni bo'lganda, ручной. Искусственный. Жақсы. Жақсы satыңыз бака. Так, музолар. Bu yerде monstrat kişileri. Qancha ekan bu? 22. Bu yerде bari эле чоң го. O alalar qancha ekan? Erkek urgaçı? Erkekleri 28 ming deydi. Bu yerde buna muzolar var ki süt emdi. Assalamu alaikum. Qancha so'radasiz aka? 16. Erkek urgaçı? Erkek. Qancha aylık bu? 15 günlük. 16 ming. Erkek torpak. Siznikichi aka? Siz qancha so'radasiz? 15 ming. Urgaçı? Erkek ha? Bu qancha kunlik emdi? Aylık bu? Bir jumalı ha? Onda olgan muzolar. Bular қолда süt içse gerek ha? Çakada. Apasını emsiz bilbese gerek. Жақсы satыңızlar. Bu yerde daha bir ötüraydı. Samas bece. Qancha ekan bu? 16 ming. Şvet. Urgaç erkek. Urgaç. Qancha kunlik bu? Bir jumalık muzol. Bu қолда süt içete buldu ha? Жақсы. 16 ming. Детке келдім ғой, детке дағы. Дед, скажите. Қанша? Да ты не купишь все равно. Ну, людей просят, деттің торпақтарын тарт деп. Қанша сұратасыз? 25. Жөн айтыңызшы. Байке дед айтпай қойды баңа 25 мың. Постоянно көрем. Постоянно сұрайым, сен албайсың дейді. Анан yok koydum. Ece aldınız mı? Sizlik emas be? Albaktır. Bilbeyim deydi. Moyak qarayaqçı. Aldınız mı aka? Sattım. Satudasız. Qanchadan bular?
Пародалар екен, а? Так, базарын шекіребіз әм ондай. Яқта пародалары сұрайық әм. Яқта чылча башталып тұру жа. Әке. Ассалаумалейкум, бәке. Бәкен. Я. Базар аламы, музооларды. Süt emdiler gerek olarak. Так, muzollarına razı küçük koşulup alıp tur baykuş. Bu küçük mundayla жүрөт го дейм, ha? Olar Şvits go дейм, aka. Şvits, urgaçı. Bul da urgaç. Bular kança күндүктөр? Ол 1 ay. Bular bir жумалык. Bu alan parolası qanday ekan? Galıştın. Bular qanchadan surab atasiz? Qanchadan surab atasiz? 18'e bulalım. Bu 18. Bu 22 deydi. Bu da 18. Dostlar, videoni аяқтайбыз. Video жақса лайк басыңыздар. Сұрауларды комментарийда қалдырыңыздар. Ha, молчы. Angus. 40 bin. Eller kımbat deydi da. Bayağı kevirler düşünmeydi de paroda kaç. Neye kımbat deyip. Ular чисто мясной бағытындағы. Ama onlar da sıkı. Geriford, Simmental, ona ortaдағы özüzük öyle ha, местный. Bular kançadan? 50-45'ten. Жақсы. Достар, видеоны аяқтайбыз. Видео жақса лайк басып, сұрауларды комментарийда қалдырыңыздар. Мен номерім қалдырып кетем. Қызмат болса айтыңыздар. 0777 84 96 48. Biz bugün Sokuluk mal bazarında olduk dostlar. Videoda kata kepçilikler olsa aldın ala keçirim sırayım. Naga. Ya уже лешевой болып кетеді. Аяқта дальше бұқалар тартып көргіземіз достар. Bir салам жолдап қойыңыз ә. Бүгін базар қандай? Рахмат, жауап қойыңыз. Мал көп, ә? Арзан, ә мал? Хотқа қанша төлеп кіресіз? Отқа 50 сом. 50 сом, ә? Онда алып тазалап айтын. Тазалық жоқ та, тазалық. Тазалық вообще жоқ, ә? Тазалық жоқ. Бұл яқты кім қарайды? Кім қарайды? Бұл құн тартпа, бұл депутаттың базары. Қайсы депутаттың базары? Қайсы депутаттың базары? Білмейсің бе? Жоқ. Айтайық та тазаласын да. Намыр. Өзі түсін өтесің. Соқылы базарын. Жақсы. Мақұл, жақсы сатыңыздар.